Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko yahagaritse imikoranire mu by'iterambere n'Ububiligi kubera ko ngo bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ngo ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu kuzamura iterambere. Ibi biturutse ku ntambara irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi binyuze mu bayobozi babwo batandukanye, by'umwihariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabwo Bwana Maxime Prévost yakunze gusaba umuryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye mu Bubiligi inshuro nyinshi mu bikorwa by'ubufatanye bwo gukomanyiriza u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwari rufitanye n'Ububiligi amasezerano y'imikoranire mu bikorwa by'iterambere yagombaga kuzageza mu 2029. U Rwanda rwashimangiye ko rushingiye kuri ibyo bikorwa by'Ububiligi ruhagaritse imikoranire yose n'Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere zo kuva mu 2024 kugera mu 2029. Aya masezerano yari afite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero, ubwo ari hejuru ya miliyari 100 z'amanyarwanda. Hari hasigaye gukoreshwa miliyoni 80 z'amayero. Ububiligi ntabwo bwashimishijwe n'ihagarikwa ry'iyi mikoranire bidatewe n'uko bwifuzaga ko iyo mikoranire ikomeza, ahubwo bitewe n'uko ngo bwari bwaratangiye gusuzuma iby'aya masezerano ngo buhagarike inkunga bwahaga u Rwanda, bityo u Rwanda rukaba rubikoze mbere. Ubu hagiye gukurikiraho iki? Ni izihe ngaruka zigiye kubaho? Ibihugu byombi byabanje kubiganiraho mbere. Ni izihe nyungu zibirimo ku ruhe ruhande? Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri, u Rwanda rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira z'ubuhuza bwemejwe na Afurika yunze ubumwe n'inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango ya Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango SADC mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ngo Ububiligi bwagiye mu bukangurambaga bufatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubukangurambaga bugamije gukomanyiriza u Rwanda ku kubona inkunga zigamije iterambere mu ruhando mpuzamahanga. Iryo tangazo rikomeza rigira riti Ububiligi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande muri aya makimbirane kandi bubifitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere na politike ni ibintu bidakwiye. Nta gihugu mu karere gikwiye gukumirwa ku kubona inkunga igamije iterambere nk'intwaro yo kugishyiraho igitutu. U Rwanda rwagaragaje ko ibihano bishingiye ku kubogamira ku ruhande rumwe ari ukwivanga kudakenewe, kandi ngo bishobora guhungabanya no guca intege imbaraga z'Abanyafurika mu rugendo rugamije gushaka amahoro, ndetse bikadindiza kugera ku gisubizo cy'amahoro kuri aya makimbirane ku buryo burambye. U Rwanda rukomeza rugira ruti mu by'ukuri bene ibyo bihano ntabwo byigeze bibasha kuzana ibisubizo, ahubwo byagiye birushaho gukomeza ibibazo bikaba bibi kurushaho no kubisunikira mu gihe kizaza. U Rwanda rwakomeje rwemeza ko izo mbaraga Ububiligi burimo gukoresha mu gushaka ko ruhagarikirwa inkunga ngo zerekana ko nta bufatanye mu bijyanye n'iterambere bugikenewe hagati y'impande zombi. Rwashimangiye ko rushingiye kuri ibyo ruhagaritse imikoranire yose n'Ububiligi muri gahunda zigamije iterambere kuva mu 2024 kugera mu 2029. Aya masezerano yari afite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero. Hari hasigaye gukoreshwa miliyoni 80 z'amayero, bivuze ko haramaze gukoreshwa miliyoni 15 zonyine. Muri iryo tangazo kandi guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko idashobora guterwa ubwoba n'uwo ari we wese ku bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu, kandi ko rushyigikiye amahoro no gukemura ibibazo mu buryo burambye. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje ishimangira ko nta muntu ukwiye gukomeza kwihanganira amakimbirane akomeje kuba aturutse ku kunanirwa inshingano kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga wananiwe kuzuza inshingano zawo zo gusenya umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi wa FDLR. U Rwanda rukomeza rugaragaza ko ubufatanye mu birebana n'iterambere bukwiye kuba bushingiye ku bwubahane. Iki cyemezo kikimara gutangazwa, RBA yaganiriye n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Mukurarinda Alain, maze atangira abwira umunyamakuru Leonsi Kanzayire impamvu nyamukuru y'iki cyemezo ikigiye gukurikiraho, ndetse yanemeje ko babanje kuganira n'Ububiligi mbere yo gufata iki cyemezo. Nyuma y'iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda,
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Bwana Maxime Prévost yahise yandika ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati twamenye icyemezo cya leta y'u Rwanda cyo guhagarika gahunda y'ubufatanye bw'impande zombi. Ati nyuma y'uko u Rwanda rwavogereye ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rukanarenga ku masezerano y'umuryango w'abibumbye, Ububiligi bwagaragaje bukomeje icyo butekereza kuri icyo kibazo kandi bwari mu gikorwa cyo gusuzuma gahunda yabwo yose y'ubufatanye n'u Rwanda nk'uko nabigarutseho kenshi. Ati ibi byari kuzagira ingaruka kuri ubwo bufatanye kandi u Rwanda rwari rwaramaze kubona ko bishoboka. Ati dushishikajwe nuko uko guhagarika ubufatanye byakorwa mu buryo bwa kinyamwuga kugira ngo hagumeho ibyiza byavuye muri ubwo bufatanye bw'igihe kirekire ku nyungu z'abaturage b'u Rwanda batagomba kubihomberamo. Ati hamwe n'abafatanyabikorwa babwo, Ububiligi buzakomeza gushyira imbaraga mu gukangura umuryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke umuti w'amahoro urambye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe we yasobanuye ko nubwo u Rwanda rwahagaritse imikoranire yarwo n'Ububiligi ngo ntabwo bizahungabanya na busa iterambere ry'u Rwanda, ashimangira ko ahubwo rizakomeza mu murongo waryo nta nkunga ituruka muri icyo gihugu cyo mu Burayi. Yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye na igihe.com ku mugoroba wo ku itariki ya 18 ubwo ni kuri uyu wa kabiri. Bwana Nduhungirehe abajijwe niba nta mpungenge bikwiye guteza guhagarika imikoranire hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, yashimangiye ko iterambere ry'u Rwanda rizakomeza nta Bubiligi. Ati nta mpungenge, ibikorwa bizakomeza kandi iterambere ry'u Rwanda rizakomeza nta Bubiligi. Ububiligi bwafatanyije na leta ya Kongo mu kugerageza guhagarika inkunga u Rwanda rwaterwaga, bakabwira n'imiryango mpuzamahanga mu gushaka kumvisha ko bagomba guhagarika imfashanyo n'u Rwanda. Ibi bibaye ubu ariko umubano w'u Rwanda n'Ububiligi wari umaze iminsi utameze neza. Ukwezi kwa munani k'umwaka wa 2024 kwatangiranye n'ipaji yijimye cyangwa se y'urwijiji mu mubano w'u Rwanda n'Ububiligi, nubwo ari umubano wari usanzwe ucumbagira. Nyuma y'uko icyo gihugu cy'Ububiligi cyanze kwemera Vincent Karega, u Rwanda rwari rwagennye nka ambasaderi warwo i Buruseli. Nyuma u Rwanda narwo rwakoreye Ububiligi nk'ibyo ngibyo, maze Beret Versemesen wari uhagarariye Ububiligi mu Rwanda asoza ikivi cye ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi mu 2024 nyuma y'imyaka 3 muri uwo mwanya. Jeune Afrique nyuma yatangaje ko u Rwanda narwo rwanze kwemeza ambasaderi mushya usimbura Versemesen Ububiligi bwari bwatanze. Uwo mudiplomate Ububiligi bwamutanze ku itariki ya 11 y'ukwa 12 mu 2023 ariko u Rwanda rwanga kumwemeza. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2024 Ububiligi bumaze kubona ko u Rwanda rwanze kumwemeza, bwafashe umwanzuro wo gukuraho ubwo busabe. Bivuze ko Ububiligi nta ambasaderi uhagarariye bwari bufite i Kigali, narwo ntawe rufite i Buruseli. Nyuma y'umwaka urenga, Dieudonné Sebashongore asoje ubutumwa bwe nka ambasaderi mu Bubiligi. Guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2023 yatangaje ko Ububiligi bwanze ambasaderi rwari rwatanze bugendeye ku gitutu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe itabanye neza n'u Rwanda. Mu kwa gatatu mu 2024 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye Jeune Afrique ko nta wundi ambasaderi u Rwanda ruzohereza mu Bubiligi nibutemera kwakira Karega. Ati twabwiye ubuyobozi bw'Ububiligi dushikamye ko barimo bitwara uko bitwaye kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabibasabye, ibindi byari inzitwazo. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutuma Ububiligi bwitwara nkayo kubera ko Ububiligi bubyemera, ariko ntabwo bishoboka kuri twebwe. Ati iki kibazo rero twagifashe mu buryo bwitondewe, ntabwo tuzigera twohereza yundi mu ambasaderi utari Karega. Nubwo umubano w'u Rwanda n'Ububiligi utakunze kuba mubi cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, iki gihugu cyakunze kugira imyitwarire itarishimiwe n'u Rwanda, ahanini biturutse ku mateka yacyo mu bibazo u Rwanda rwahuye nabyo ndetse n'uburyo iki gihugu ngo kigishaka kwitwara nk'umukoloni mu bihugu bya Afurika cyahoze gikolonije. Mu kiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kugirana na Jeune Afrique, yabajijwe ibijyanye n'ibihugu birimo n'Ububiligi byakangishije u Rwanda kuruhagarikira inkunga.
ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko nubwo ibyo bihugu bivuga ibyo ngibyo, ariko ngo ibyo bihugu nibyo bya nyirabayazana ku makimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni barimo kudutera ubwoba bitwaje ibihano kubera ko ndimo guharanira uburenganzira bwanjye. Ati barumva ko bantera ubwoba. Ati byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko hari uguhuzagurika no kutavugisha ukuri kw'ibihugu nk'Ububiligi. Agaragaza ko u Rwanda rwanyuze mu bihe bigoye mu 1994 bityo ko ibyo bikangisho ntacyo bivuze.